Hiartma ke Iran ni ke Israel bat kirikov hapdeng ke keren jong ke US pan sangai ASEAN. Kinamdeng bat ki drone jong ke Iran kila thombor ke Israel bat kirikov Arab menta ke Sibaar bakat tedam keladap ya kesuny beneng halor ke sor pedeng jong ke Tel Aviv. Kane ke jingjur jong ke jing Hiartma kelaja hakaporo presiden jong ke US uduna Trump ula penkenria ya kapor belabu pan sangai ASEAN. Kane ke jing temu jong ukadei ba ke Iran kan plibiang ya keduria Hormuz namar kadai ka bakongsan bha na ka pantaban ya jijahan da ka baperngamban le da ka bor sipai persya ki karkhana pemi boarding jongka namar kane karai ka balingkot ya ka dor juko pniang klakiu ha kini kisngi pat kala penki ya ki yodi marbam nrai ka jinglong jingman klanang hiar namar ba ke US bat ke Iran kila ya kaliang ya ka jing berngam halor ki jing ki balak ban pentut ya ka jing penbiang boarding bat pniang ha ka than wata pedeng kecing kenok jong Trump ke Iran kala persya bandon kano-kano kecing keren bat ke US namar bau nong keren jong ke yang dorbar thoan jong ke Iran Muhammad Bakher Kalibaf ulapan pau ha ke X ba syam paladon kano-kano kecing keren bat ke US halor kane kecing long jingman Menteri Rang Badu jong ke Israel Benjamin Netanyahu ulapan pau biang ya kecing kular jong ke Israel pan beteng ki kam sipai persya ya ke Iran bat ki perlok jongka wata ba kecing keren halor kecing sangat thma pelapan menada ke US hakaju kapor Menteri Kambari jong ke Iran Abbas Arakchi uladon kecing keren hakabede bat ketika thma bat ki sarkar na kiri baper kan thobik Azerbaijan bat ke Turki Nek step juga sengi baar ka Iran klasiat bon telik namding persya ke Israel haka bagi kubor ki peni ya kejing julor ki than syate lamingi kejing siat namding hapdeng jong ka Tel Aviv kelawan ra kejing julor ka bakrau ka balapan mesau ya saungut ki breu bat kelawan ra kejing kulmar kum bala batai donong tre juga tenat pelaj uyul musye kum kecing su keliang ke Israel ke thombor kecing tei ke badon ha ke benta ba syathi jong ke Beirut da ke bakam bakla thombor ya ki jaka bala penon kam da ke Hezbollah ka balawan ra kecing mensau ha pedeng kri pai pa ka tanat ka koi ka khia jo ke Lebanon kle thu ba omdunai arngut ke belayap na kini kecing sya thombor Haku waj kelakta kecing du boarding bat habaran kinamding kila penjot sibun ki benta bat katanat ya dari jong ke Saudi Arabia kalai thu blayo siat no ya khat kandai teli ki drone jong ke Iran ki bat mu ban penjot ya ka thain mingi haki benta jo ka parung pniang kador jong ko pniang kala hiar sipor hapo ka $6 barel hadin kecing permena jong Trump ndai kala ki ustad biang ka bapan i ya kecing long jingman ka banang sneu Utro mula penjalan ya kapor sangai ASEAN ba ke Iran kan kungu ya kecing dawa ha ka bedai bat ke Strait of Hormuz da ka bakedewe kecing don kam mani kran syushu ndai ki het sarkar jong ke Iran kidang artatin ya kecing temu jong ke US da ka bapenkan mau kecing kran ba mensua ki blakut no da kecing syak thombor jong ki sipai US Mil Kausari ubade udikhot jong ke yang dorbar jong ke Iran ulakan tho ikno lam jong ke US da ka bapen scam baki kam jong ki kide ke bla themu ban wanra kecing apa je pra ulapan kesan kecing don kam pan perkhat benia agi jing terwa jong ke US kan ba kecing kan at kanang jur ke US kelapha de ki hajar ngut ki sipai duriau sya ketika than ka bla pen mi ya kecing sokhia halor kecing le sipai persya ya ke Iran kelamaham bakala ban syem mikilat klinti ke bakam ting kum kecing ti mausun Persyankov lada ke kendu ya kecing Hiartma ke bajan jong ke US kecing elek ke berang ya chakmat kelawan ra kecing dunong ke bajur bha haka baka Iran kletu badaki hajar ngut klayap bat ke Israel ro kelamat ya kecing dunong namar kecing syak thombor jong ke Iran kisipai jong ke US kelamat ro kecing dunong haka bakat lai ngut kisipai klayap haringkat kri pai pa ki belayap haka jela jong ke West Bank bat ke Gulf Aram